Papa ayofo bosonfo kwa piedie ene ye de dwumadie stronko ena ede bre wo aso ye dwumadie yato ne din dimame asem a ada no so kwadan na wadwene ho a unya no emuaye no abusia fa bedan yen mene me pamfo ene councillor sekuku damfo ye betena se ni abobo asem no adomu suko isusu se me nuaba na wo so de ne company fo nim se de be betime de lecture na afa makwan so wa makwan ama woni no se be amfa kwan bone so a na ya pa no pomasibre e de amawo ti abusia fa number na egu screen no so sesi a na frɛ yen na yentena wasem no so na mgidie pa se nyaminti ubenya no emuaye se me hu ni ho maware na me hu ni ho fra keke na me hu se oni me yire na ma na afi so kai se dwumadie obehwe na mgidie pa se ebeboa wo dimame wo se odadwene no etuo betwa dimame o ka chere se me ni bi me pe brefo na me ne na nante na so no so ye brefo a ono be nante ubenya wasunjie afebo Papa abusian for me we bi akwa abade ba Polino multimedia so nsem sisi dwumadi na wo hwe ene me ma wodwafo ya tena se ye ba bebubu ensem ho ye nua ba ko ene de na ware mu nsem abedan ye na ni nyina ne se one abrantie bi atena abrantie ne ntima nkan nokore ankire no bosumi nsia echi ansana o ka kire ne se owo ba wanfa anya asem edi 2 years no afi no akora ne maame no trete girl na sesi no one boy no ehhehye ho no sesi no o trete no ena oba no so no aye no kwadan na aye ne dadwene enti no osu ohia amanfo adwenkyere di abusia wadaroma baby a wo bi a wate story ya makan na also do agenkyere aba na me panelist wa me nko mo so taw na ye fa dwumadi no enhye so okay abusia me nua ba ma ye fa Mr Tutu ana me nua ba nso ye nana akosua ageman papa bi abusia na se asem a abetop no so no Mr T afi me nua ba ma so okay asem no die ohene sa anka ye wo a woni be ma no ana so oba na aka den e na aka be okay asem no die emuedu pa anya beto fi han so die ye story no na ye nya answer ma pomasibre pia na mi bisa se be ma no oba foforo no oni nete ana se oba no etili baby sese no oba foforo na wahia ne oni nete na emum de oni ne wo ba ne de oni de wotene baby kra oh ende se me pa me dia oh maninja oba foforo na wanya no oni ne ntina sese be oba no mum na epe solution oba ne na epe solution now ti oba ne enkoso anware be ma no ana se eden e na onye okay won say sa ensem we no in fact a dosu be brave aware that's right so what I say na bema a oni wo ba no wa share oba foforo na oni no sisi e wo ho ye fa say wo de wa two ticket ama date na say onjai me hu de wo ma say onjai e so otena ho why na entina ho oba foforo entina ho na dada na one no branche ne no wo ba no o de wonya no e manager no so onware omumie ni na ho foforo na one ne wo ho no one ne entina no mo mbobra na de one ne wo ba no so one ne wo ba no so make sure say obehwe no akura ne de ohwe no akura no kra wate akura ne na mane maame okay ohwe akura na sesi ade one ne wo ba no say ompene ma ba kono emfa be ma ne moso esan se wa bagyi ni kunu mane mpene oba foforo mane mpene because be ma no make us say ebia by mistake be ene ba ne sa that's right so I say say when you true love adentina wo threaten say onja be ma no ma da bi me there me catch oba ne say maninjai ma be oba no enya be ma yes oba foforo no oba foforo enya no okay Mame nko akosua ageman so akosua oso no wagenkyere ne sei
First of all, no dear, me nua ne kan no. That's right. Matthias, but me so me pese me hu say. Be ma no ohia oba foforo no. E ne si ne kwan. A wantimi ampa man country na say. Me ni obi wo ba. E na what now 6 months. E no ye 1. 2. Say no oba na one na wo no nso no. A wo insist say your friend is saying girl we na one no wo say no. Wa gini kunu no. Me be say me hu say be ma na say one hu girl foforo no ne girl dada na one ne wo ye no. Oye ne ho ade a kire say ye ne yire ana say ye accidentally e na nyinsen be mo. The entire ma ne ba ne sa ne say ye fan say mfitiase a wa shi oba de onti enkan kire no ti alongside that or develop odo no ansa na o ka kire on fiti prekope ngosia oba ne say oba me oba e na say dabi but ono no edeti kakra e na oka kire no ansa na be 2 years kredu ansa na sa oba no kre eba mu tie me point na say according to oba no 6 months ansa na oka kire no e wrong na nke ususu san ke so ka kire ne ntem tie anya say bia o hia no first day na no aka kire ne say ana me woba no of course a bit take it time oba so ohun lady ne kakra asada but it shouldn't exceed 6 months too much unim say 6 months niam bi bebre wom e bia wotu kwan be 3 months kran san what must say tie papia say wo hia obi na se nipa no odo wa odo kra na se wo ba na obeka no kra che no odo wa odo that is idea e wo say obi hu okay se wo hia obi no so odo genuinely na se wo ba wo ka che se mame manage wo na mumu de me wo ba any say ya because so what kind of cry from the beginning na that's right a better chance or no later or no baba yes na wo say bibia because say no there why no there is no way a girl dey me a trust boy no because wo bet me dey ade see no na unsusu say sanka oba ne mom ene huye ene obisa no na all kind of cry na kire ndi anka no ye different but we do onwa na tena se ene ohun say this is the right time I was say me ka kire oba no ene o ka kire tie ena me ka kire say 6 months na e kwan wa na say niam bebre wo mo oba ma dabi o ma mi bre me ma kwa unu say so okoye okosi oba pa wase ma me koye ola you go so ko twa ne tro so that say into twa ntro wie no nante kakra 1 or 2 year na mo develop your do ansa na wetima ka say no boy ne person o say girl na wa hia na foforo no na okoye na lie say aye friend say onye na dwen so obeware no your dop na say me ba otie because they wo ka no wo ka so okoye na lie na ebia na odeni kodi agro keke but oba wo pese wo hia no na wo fi say wo hia wo bia wo pese wo ne bobra no you can never hide anything from her anything o ka kire no but ache kwapia e kwan no wa ne che okay ma bebrem eni say me nua be oyo oba nti na o ka ne sa that's right be ma be na okope oba osume ba ku mienu wase me woba no tie yes sir oba no miken be ma no ope oba no openisi o say security na no aka kire na uko na ko ka kire say ma me woba obi so no open no pa on few for the start beginning there say or this year so 6 months normal you can say o kasa no o ka say o ka no kire kire na o ka ni 6 months tie o say o kasa no o say so o ka no kire na kire na ebi agyo ne beja no yes that's Mr. Girl no enya ne dia but o hia oba na so ye wo dia o ka no kire na kire na so pewa o oba nti wonya nipa be ma no so fe of course o betimi abusiafo wadaroma wo so betimi de o comment aba madaroma mo comment ne ebeboa yen pa ebema yehu asem we no ne puma sibre because yenu aba no wa ye worried open solution says ya ohun de oye to madara mo fa mo comment emra na say o store review so te say de ye kan ya wadara ma number in the good screen so betim e de abrain na yen so ya solve ama papa ye ne ya hwefo ma men samra so biem yes na me ka say be ma no so kan bibi okay oso oba no kra na
one ne wo ba no saa kura no kura no na ohwa akura no kura nya ne ba esan se tam na no ne saa ge no ewo ho no dada no ge omu jama ge ne koye okay ene bema ba foforo kwotnae no so ne bema na anada nti wo baaye no no onyem dada okay ene wo de bema we ena saa ena guy no e ka kire new girl na you say wenya na say sana situation no etie okay wohu yeah nti you say no a girl na ba you say no o say be 2 years ni o you say no o ha new girl no yeah as you say no ti aware na say no make can say it's why in fiancé no yeah you say no o ha no utuzu say ne kwan so no tumi anya ne kwan so no if you say we need bema ene wo ho we dey find say ne wo ba that's right then you see here for the past 2 years ye hwehwe we cha kwan ya hu we hu so bia betra ho abo na ye de no afa na wo san ba say wajini ku na we can say na kwapia pese me bisa bibi mo say okoi 2 years afa na oba beyi ni hu adi say yes ono na ye ne dia na say no na me pacho wo girl no ofa afro first no oyi be ma na sutire say one no afa afro say na okọba ye na ejina ya na say na okọba be ma ne de chi na afa na obeka che ne say one ne wo ba no kwasem be ma ne de obeka che no no sebi akra na obewo no oni hwe ka o say sebi oba na nim niku ana ne ba papa ene o say eye be ma no edia ti be ma nde say waje atum ti wo wo ye no ewi ye no ene waje no ede ama ne maame ya ne maame ene ehwe no na esi no onu ni hwe ye ade nti na esi de o new girl na anu no wanya no o trete no da be woni ni hwe ye sesese no wakwa ko hu girl no abusia because untimi mu oba kwase aha second question no yes em say ye bofa so aha girl back no ye ne yire de one ne wo ba ye ne yire okobobi ta kwapia aha eye kwase ebu nti se untimi su mu oba kwase asa woni nanante na nyinsa ya ba nti sese na o se onware no no o de ani dia ko oba ne fie akohu ne maame ne papa ka che ne se o we bi agro na me ne die ene ba sa akra ne de magye no na mum enya dia metimi na ye den atna anase obuo kwan so bibisa waye bibisa o ntimi ye bibisa amomfo mprempre de o ntimi ye bibisa o ntimi ye bibisa nti girl no assume say still no ne ba ne papa wo ho because o meka hwe o meka say one na jai o meka say bia say wasa ba so ne no wo ho ne de fa kwan mo akose bibisa 2 years e wa ba dabi but bueno aka che ne say enya de say obetimi aware no se foforo na wabetena aware na ase no ana ne fiancé no o se so jano enne kura na enya deda se wodi ahye ni tirimu se sa akura ne maame no obe ware ne da oso ware ne da enya de se obe ware ompe na nkasa na foforo no ene ope no aka twa se onware adenti na wo ko threaten oba no foforo osi onware no yes 2 years back na say incident we see na na afi no obeka say that before kra wa ka kire na dada wa ka kire no ene na che say ehu hia so ko threaten oba foforo no ya mo ya we say ye nware nti dey na ko empratwe na ya twen ena ba ye de appeal enu so dey common empratwe na ba okay say no ye biani ye gade okay ye mfa no se wo na wo yo oba na oba foforo na se no one be ma no ewo ho a den na kasesi ya no obeye eye me se me de me hu the new girl ni mu a den na kwapia wonim he oba bia any bria are serious that's right what you say and as I say no the old girl no face away no wabu ne kwasea wabu ne kwasea kire say untime ne nkonante na wo ne nyem na wo nya ne nto baabi ensa nkofa na nyonko ba anware no that's right what you say eyesa na ni brebebam because tie na ni betimi abri to the stand say say the new girl no kwana ne life no is in danger that's right yeah betimi atocha no yeah and you know the abedan ye no say ye ka bi ma no because say no ono de ono no oye innocent that's right because kwapia say me hu na say ebia menim say wo ba
na me de me no nam ma fa o serious na me ne wo ko na later obi bam e say e me de ant me mpre ma won tena wo e de na che say me life nye danger ye bet me kura kume what you say yes and internet is open solution to onya aware no nko ana is onye den aware no grab ma memra so yes say oba new girl no ai onya aware no na onko Dabida say me de me ka che say mani nja so pebe mani dia mani nja ene ocha because be ma no one na tena if you say 2 years 2 years akwantu no omodo omo ho so enye akwantu ketu ase oni be ma tena 2 years so say afei oba fufuro treatment meja dabi say ope dia on bona baso na jifa yes na ope yeah but udi mi say enkwanye de enkwanye de mi say life on so e ba akopɛ eno so e ba akɔ ɛna sɛ okosoa ne be ma no etna oba no so betima ni bibi exactly tie o na make catch say na wo ka so ne na tena 2 years no yeah wo so say wasan be shi obi fufo ne na tena 2 years won worry no yeah na 2 years na won worry oba adai for how long now answer kwa na say no kwa no obi kwa san so be mama her life is in danger say be ma but yes ya no be ma ne de why you ready oba ba ko na te so okọ ware no e no de sa allegation we no abam netika me ye wunu ba ka abaka sa me fa me ho nkwohye sa owo ne nkwan de we because her life is in danger enti ese no onye den enti onware no na ge ba ko no eni newu sa na wabi dia me meka ni say samre no oba dada ne hu ni say ye bu ne kwase a fine e ya asem na aba mpra twen ya mi kodi bi na eja ebu akedi so ehu den price wa kan hwe enti ya wa dada wo fa so nya ewu wo fa ewu de ye ka na ye de aba e ka ba so de ebusua ye be chechira so atia say enti no de meka che be ma ni say oni oba dada no omkwesi so muntema asem omuntena se ebusua mbrem say ye mpata bi a on fam no no mo make sure say yes asumdwe aba oba ne te no ho ase say afedi ye jai wa pata me na oye okay dia me nye sure say obenya adwemponi say oba foforo no onkonkodi na ewu piao yes piao wakasa na make catch you say on say begin and make bisa o say that's right be man watimi akọ oba ni fie because first thing wabu no kwasea that's right eno de obi anim say wabu ni kwasea eti say no ode eni die akọ na busuafo ho akọ ye bibi a kire say ode obuo ama say bia ma me papa ya agro na ebia me kodi ne koba ne say na emum no say no me pese me ni obi fufura ya boa ye kwakọ ware eti na obuo kwan so me pese me die ni die bremo na mo fra mo ba na ye nyina ye tena se na ye nkasa na ye ento ye na obi ante ne ho ase piao enya sa de a girl na okọ ware no say na wahia na me ka che ne so ntena ne baby Piao awusiafo mabedwafo akasa Ghana ni wiasa fana nyina so madaroma momfa mo comment emra na yenua ba na yemoa no na ese no aduwo ene nkwanta ene ese no ogina eden ena onye madaroma momfa mo comment emra yase asembi safua timibie asembi epon minim se menua ba de ya asi migidie pa nso obi nso ehweye what the same thing ho on nso epe solution eno nti na di dwumadie yi ebremu ensem sisi aha ene yede mu besie mo sonfo kwa pia menam di dwumadie mo chiame ena me bra pani great tutu na great tutu yehwehwe wa hemfa na ebenya uko YouTuber we dey Great Tutu TV asa we hu me awie papa obapa na akosia ajema papa bi na kwa pia mi say dwumadie ye wie that's right na mom wo say me ma ga number me mom efuto 1 minute okay won say enemba na ya ba no that's right si ehia be ma foforo ahobrase odo si wahu afi ekọ ekire no na suban bone na ye ji na di enu ka ho ena ma be ma no ono obetry na efie ba ko echi 6 months time no hu se okuta subabo na obeja o nti se be ma no oba na ope na krokro no eyo odo abotre
ti ase eye kasa wotimi se eno na oba no krokro no ya ansa no ni se wetu wo say se no ya wait material ade awar eno yi ni bi edene data na nye sa ade no wantimi ankrokro be ma na nka ye ne dia o ne dia bi o dia akotena ne be ma foforo san akotena ye ono wa wo ba akodia possibility san ko be ware no eye high but one fa hu braseni ni die bia ma be ma no anka be ma ne nkofa foforo okay so at enti wunya obema na wodo na eye ahobrase menu amomba metumofo one bro nwase na be ma ne jawa pe obebi tina enya fi na okobodua akoye hefa ka no tum na trance ya na so atu mema no de so me kan say mema no nso se mu hia oba ye wo ma na ye wo ma enti wo hia oba na office we die me hwe na oyefie oba a metimi de na kofie metimi de na bobra that's right nothing should stop you say wo say wo de no krabisi no piao say wo pese wo de ni kofie unless me say unless say bia wo de ni di agro keke but say wo pese wo de ni kofie pa de a no krabi wo ho bia ka kire no wo ka kire na opewa opew ompew so ompew eti wo hia oba na say enya afi na wo ka kire oba say me yesikani me yesi no sa wo ka chere se mini bi me pe brefo na me ne na nante na so no so ye brefo a ono be nante etinya afa na wo de ne ma ba besie no ese sometime bi achi because no kro we so ntina ye ka se ye better say wo be ka no kra chere me entem ko se me ankasa me hu ana se later wo be ka chere me piao ntim efutu am de be ma me ma no hia oba na so ne ko ka de ba ko sa ko ka chere ma no wanka Bema ne ba no ye ka no kre na muso ya monti ase ene se bema na ka no kre ti because me obi a o hia oba no start is e ka ne hawo e kire oba no say afi na me pa adwuma me yesi o wie ya oba no fi ni chen e ko fie o friend empacho wadura na wo se hwe Fiti ne ko hia oba hwe no wan kan sansem na nkire ne da enti kwa pia yo ba ni kai no abisafo kwa sasem na oba ne kana cha sasa onyo oba obetimi ne natena fie ayo enti why asema me ka sa motemase abisafo agro no aye de pa ne nso no aha ene mu besie esie de ye ka kire oba no se oma be ma no ne ba no maame no ne abusuafo no omonko kasa na yie entoyie ansana one oba foforo no be ware a omaware enye saade a na omofachi ekoware a oba no still a obeho piao aha ne mbesi mosomfo kwa pia ni dasene ebesia ehia